Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ka parlo, Bamon Bay LP School nampi pamande. Karbi Longri ta kevangji surihinira inko rapli, Lok Sabha kili kahot, Aam Aadmi Party penta parjab dunpo. DMC talong siga celang warsai ke long pet pedada jok radatum kisungna. Aprang si Birta kilara to anapan kardom pajirlo kardom non Birta than je bang sami ojang terangpi non RJ kha Birtang tompe. Karbi Long ta tok langanat quality education ke vanje phan ke EC education EM Richard tok be tumbor iponlo. Bonda non hejong gunat savmati ang thek surhinira inkoira gathom ahot ang thek eklang dun ki Karbi Long hini district ta Assam ang kangalong pen ki aber CC dudun koklo. Karbi Long ta tok langanat pa phidun huplang pukila ta isi ang theklo. Lasong sila khain koi Duarbaguri constituency ke parlo Bamon Bay LP school along Klimso Maratumaphan Logithan Ponji gali school ahem Logithan Ponpi aningkan ki ong ajok school ahemanta nampi pamandet. Rikangi jir hubajok school ahemanta tinganta awi tanglo. Bamon Bay arong along katibok head school ka videra jok lapen ki dugdet aklim Maratumaphan Luka pacharli dun jia kisung ki dua jok labang so klim Maratumaphan school ka pacharli dun thek thedet pen hem patot prong la anvel la sila haya klim Maratum akai kan hok ji ang ring thetan lo la si prabjin pen labang so school along mesen lo than bang nang toy vek tha pusi Bamon biara da tumpen KEC CM Dr Tuliram Ronghang la pen KEC Education Department EM Richard Tok Betumaphan kachuning report Dolamara pen sem singing ling Karbi Longri Abirta. Ai nili kachuning ri ke sar Tuliram Ronghang la pen da Duarbaguri MC stame sa Richard Tok bi pa stame la so score ham amastor nang toy tonte misen ni busi nilihin pen chuning ri athema ni tu masomar stame dolo stame ni tu masomar thame chotoy dun athaya bidet mante bihek pen ke bang hem ki bidun ke nini tu masar pisa bra teme ningring no to son erong skor dong si to koklo pulote erong skor ke do ke bihek pen dong si pachari ponote bang hem ki bidun stame asapo ining themu cho aposi sar Tuliram Ronghang lapen daim disi tame Richard Tok bisar pan tame chuning ri lo la so skor phan na pathani phan si nili master phan nang toy sonte misen ni si chuning ri lo nili athema niritum uwe kuan ni dulu tame niritum laso aus skorong igala tame ningkan suri hini rasur kep ningkan ke niritum laso skor alang tung wachipai dukpen nang tim nang rang iglo tame laso nang tim nang rang der pis tame ningkan suri ni ra ingkora ke thom la ningkan krehini ans tame amastor bang theglong lidalo aposi kali tu ma tame tuning rilo ke thegeding tum panas tame laso master laso Bamon berong auskur na pathanya fansi nilihin pen tuning liglo kan agamura unang ki ir bangke direnbe pos nili tu bang arong men school kali lage nili tu men na arong school Bamon be school binong lo posi hada alis along dosi skor hemana kim lo ine ke kim kidat hai sarkar ta nili pudam ye ada bangke kim ke nasi ana hem alang tum building nang kim le ko joy sinon ba ka master alang tum nang toy sidet hala bharia building ka vehut bangke amastor nang toy ek tap ta nang pi hasod bangke jiginang jihut anta nang piet hasod bangke nona bahari building kim tan ahud bangke alang tum bangke amastor nang toy te tengte labang so master do mave amastor ke do nili phanang thanabang do sitame nili ke pirthia me ka via joini si nili ke nho office ta me chi chadun de tangte labang so master ke Karbima bangasula bangasu pusi puhe sitame bangasu pu nang than chalo non pu sitame amuni na baklang kle la pente ai skura di ma chirang ve la sonye nili bang ke kipudam thege bangke diring long Bamon Bay school long do pulute sartum sitame lang nang po lang cari do nang po lake lang cari vek nang po alang litum chok lason ki ke chok chia adim bangke master do pule ka
ilitum ke nahok ke Karbi Long school lagi ilitum Karbi ama ahok lo usumar tum nilitum usumar do cotoy nang tahiluwing apa sih nilitum rong puna lagi bidunji ilitum turiram rong hang ilitum dak tok bisa jong sinang lang li putila lahai hem school ke ingram chai po tangte la non education recharge tau bi ke alang li methang ria lo alang li phan sina li tum ke vote ke pilo ke ahok lo vote pilo tangte alang li phan ang li tum vote pidet pe na phi nang li tum rong pen ta me alang li phan vote pidet pe na phi piniar ni ta me la bang so school phan teacher nang to ye phan piniar ni ta alam do ma ve ve joini si alang li nang to yi pu bom sta me non prajo sta me alang li hin phan koi nang ko lo itu dang ni tum local leader sta me la nang lang nun choson ta alang li tum chingwa ching sai pe tonte la so score hem nona son kini je yi atwara bidata hai non ke jo alang li tum aphan sta me sorsar me ninje me rong sor phan ke chak pilo ni ta me ini tum la so a partido dun ko lo pulo te high that pulo dili tum phan nang pipo score a phan mang ke jikunu na pachitang on elo son ke horung hang thai lo tame un edit thai na kem dera phi 2009 pe non 2003 lo posi la so 2009 pe 2003 an ba ken master ave get lo na ko I get lo aprang ha ke la so phelang hem kim bong hot bang ke a master do ha so ke sang ta long ke tap ta nang pi tame non score hem nang kim der pe na bhi bang ke nili tum phan a master ta do bo hem nang ko ke der la simili chuning ri bang ke gambura hoi pe na bang ke nili rong osumar bang ma hu prong son lo ke the ke ding du phan ni ke chuning ri par pik lo je dak bamon be score lo tame alang le tum a master nang toi veg ye phan sit nili chuning ri par pik an par ke nili alang li sartom phan tame nili chuning ri thek der an par ke nili tum dak lukiar lida rajaning ti sitame nili tum phan nang lang son te alang li nang ping khat an alang sitame nili tum warwe apo se nili tum dak inglong ha war putame rong kre thom do nili tum tame nili rong kre thom ta o e mane e peng e klai vet ason se nili tum do pilo apo se nili tum aphan la so score hem amastor nang toy pieson te nili tum thanga ke sunga ve akwalang li kinang je hot tame nili tum e pe e klai vet do thek ji phan Karbi Long ta Am Admi Party tum angkur ka chesak thek je phan jang mini phai thong ke barni Dipu Recreation Park along chethan chimum padupon ke isya long non kachari bom BJP atum Karbi Long ke parivartan ke banji kalisi Karbi Long adu ya hoi along li kacho jora sai si chiklem ro Dhansari mate Nagaland hoi ke dai ONGC company aphan longle ke pek langkaijan langwe hojai border alongli airport aphan ke pek Lapen nonjong kludung holdi baria longli APDCL solar project aphan chiri pharo isi hini kali asuri surya chiria longli kepe jasame rong along ki do school amokha non puta aprang ateng la puson si ara jelar ponthek the labangso jo Karbiang long ara da pharman kewanji suri nira inkoira pli aningkan MP kili kalong kachedan dunji aphan ke mesen ingtang ragbang phu parjab dunji pusi Pinijang mini phai thong ke barni recreation pagalong Karbiang Long arlu la ansose Am Admi Party kapangtang ponje phan arpugi mi ga chipia hot ningje ponrinti labangso arpugi mi ga chipia long mintu pator maipu APP Karbiang Long aru Kartik be kongchun bang phuding terang dun maipu Bhugesor Siam advisor lapen arpugi mi ge deng bang phokebra hini atum chetong lo আজি তাৰিখত আমি এই ৰিক্ৰেশ্যন পাৰ্কতে আহিমি এক বদ্ধ হিচাপে আমি কাম কৰি যাম বুলি শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু বৰপুং যোৱা ৰাস্তাত মই দেখিছোঁ সেই স্কুলটো ইমান বছৰ হৈ গ'ল হয়তো 100 বছৰ হ'বগৈ তাৰ এতিয়ালৈকে তৰ্জা বেৰা হৈ আছে সেই তৰ্জা বেৰাও ভাঙি গৈছে দৰজা খিৰিকী অৱস্থা নাই যিবোৰ স্কুল ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিছে ঠিক আছে আছামিজ আছিলে মানুহে ভাল নাপায় ইংলিছ বিচাৰিছে ইংলিছ স্কুল মিডিয়াম কৰি দিয়ক যাক যেনেকৈ বিচাৰিছে সেইটো মতে সুবিধা দিয়ক কিন্তু শিক্ষা ভালকৈ হ'ব লাগে আমাকে আম আদমি পাৰ্টি দিল্লীত যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি আছে মিডিয়াত আপোনালোকে আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে যাত কি হৈ আছে প্ৰথমতে মানুহক সুবিধা হৈছে মেডিকেলত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে এটা ৰাস্তা পদূলি আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি পানী যোগান ধৰা আৰু এডুকেশ্যন
আৰু শিক্ষা নহ'লে একোৱেই নহয় আজি শিক্ষা যিটো অৱস্থা হৈছে কাৰ্বি আংলঙত নিশ্চয় আপোনালোকে জ্ঞাত গতিকে এই শিক্ষাটো কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি আৰু এই মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ কেইটামান লক্ষ্য লৈ আমি আম আদমি পাৰ্টি হোৱা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙতো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই পইণ্টত এইবোৰ আমি জোৰকৈ ধৰিম আৰু অতি সোনকালে আম আদমি পাৰ্টিয়ে গোটেই কাৰ্বি আংলং গ্ৰাস কৰি পেলাম এইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য মই মোৰ ফালে দিম যুঁজিম ভালকৈ যুঁজিম সাহসৰ লগতে হওক অন্য বিৰোধীৰ লগতে হওক কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা কেণ্ডিডেট থাকিব 2024 ইলেকশ্যনত MP ইলেকশ্যনত লোকসভা ইলেকশ্যন যিটো কয় থেংক ইউ aduya hoy suluk sodak west Karbi Anglong pension si prejam mania me aduya hoy non maga Karbi Anglong maga avipin lo lasi laki gopi lo pote public le chokche kali sarkar se chokche non konsil ke jabong matum aduya hoy chilang lipin dak langkayan ta sarker berong ta ahudi si ke Karbi Anglong non ke Hujai district Sanbul Cetarelo nili menagari pendam plus si thekmong lo lason si prejam long anta me aduya hoy ka avipin lo lasi labang so sarkar bang non ke ilitum phan ke Karbia khai phan kosong sinang pawir dia jima along rika preka munit dak nang pachiok po nang pati nang iplung sarkar bang ke lasi non make itu khai phan pawir phan joy pen so sina eklem lasi nilitum amat mi ahin pen nilitum non ke domo sarkar phan pinrem loje lason ke klem bang chokche immediate aduya hoy bang lang paminangji sita non ka sarkar ke lang namon aduya hoy kilang ke bad delo long leke jor nili jongnam clock ji lapu Nagaland border ONGC aphan ONGC company phanang pi nang jor pi det lo lapen art of living phanang jor pi det lo lapen la son thak taxi langkayan langwe lapo pirthe tame airport company phanang jor pi lo lapen aduntu kludung holdubari area tame kupilo prote solar company phan longlinang jor pilo aduya hoy na kelang pi ba madelo longlinang ki jor pi lok so sarkar bangke lasi nili frangke tumpen nola bang so lama pang dak hello immediate non ke dobo mo sarkar tum aduya hoy lang paminangji aduya hoy ingkai paminangji kali pulo tangte nili tum am atmiya hin pen so luk soda kaji song en pondet karom Karbi Anglong hini district pen ki suka chelang phan rada tum aninga che thiklong la pen ki thimu chot ki DMC chalong vel bonda DMC chalong si ka chelang da matum kang nia thai ka via jok long lia thak si attendance tum kang nina la pen ki duk det arada tum DMC chalong ador ki jung pen si ka chelang jia phan isi joy ke pen varsai longpon pu kusi ning che thelo bonda la so DMC chalong si ka chelang jia phan varsai ka dure ke dojok ki duk det aradatum sungnang DMC chalong kai ke daga pangthir ver jia phan ma puna group atum si arpu en ponlo la so ka pangthir atuma phan bang trok ke batuma phan ang hoi pen ing than pon erlo la so jok DMC chalong lang ka palia dong ka pangthir thede da jok ke men ui ka nem thuan pinlo la sila hai lang ka palia dong ka pangthir et e puloti DMC chike da matum anta ka nem thu ka nem ui ing nim ponang kok lasi DMC chalong ki karbiaran tum ningka che themu choda dimlo lasi kapang thir et akinang sot Karbi Abirta lan sikang ton lo kardom